adaba birtalong pen niliklar EDBP non arjuik tha birtang ton pen Kidamtang phai kunini phai kritroxiar ni taralang so sertalin auditorium hall along ingdeng troxike brapli Karbi Anglong district amahang kathekar ni katalon padupon Jai mega teng pen ada por pioneer ke pen KACCM tuliram rong hang arideng pen national flag ing turpon detapi Karbi Anglong district ke palong dun kalitang tumaphan kachiki mo sai sitami KACCM rong hang pen japon si kedo an KACEM pen danglok ki theki ding atum chiki modun rinti Ada por phai Krisia porahut ingdeng troxike brapli Karbi Anglong de kitalon amayalong KAC speaker Raju Tiso kitari pon amayalong khapangjang aman pen Karbi Richo longsing rong hang chitong donalong KACEM MLA lapen KAC principal secretary lapen amparta GCC tami chitong du Bangso hut Karbi Richo pen kaninje pona bangke rong aragalong kaching thor pen danglok ke palang misen japan ke ise hin pen kuti ke patangka nang pipon lapen Karbi akhaya bangke khai kang thim binong athe Karbi Richo sitami do mi thang ajutang jubat sitami choklim laso joksi British atom pen sitami Karbi longri nang bi pipon lasi rong harong bongke Richo ke do de mapotsi kapre ka det penta Richo nang kilang japan ke wang atundo Lasi KAC pen anse ke palang media pan sideng ponang hilang pusi Karbi Richo longsing rong hang pen ningje pon. Itu harak Richo lu, itu elam lu, itu tumur itu, choklin pusi itu masuk apartemen stame areng lokum stame itu man district nai pi lalu. Lapen utruas state stame artikel tu 44 long stame itu man ke Areng waktu stame hala indaran hiu stame itu matok tegang lo bang. Terselahai stame itu ayang tim. Ilam do ilun do tumo tumido itu pindeng sumpo do itu nim rakon tum chogli. Kasi ini kui bangke hadak lo hang rombong lo itu beri corong lo hadak asu se alon di pihan bagi ini lo. Nona pilo kuti kebakang kana pilo itu karena nong kemas konsil stame sampai MP sampai ada keluar di senar rono. Sekarang saya ada milik bangke, alo bilang lah. Katanya mah ada non bang, Amerika berapa bang, Nepal berapa bang, ada. Malaysia lang. Masih ada milik bangke pinamai lo, itu Karbi Anglong aparman lo, masih itu ada tu serame bidi, masih itu siam ada cingkilo, sampai lang non nang pipong lo, sampai Anso saya ada itu malon pinala, kurang sendiri. Pinamai pesta ada macam tu. Bangso katalon na porahut online KAC trading license web portal sitami ingpupon. Karbi Anglong district ke palong japan kasipadu katum apan non owegi turmi owegi mia tuma bangke tingni pondera son. Sitami alang lituma bangke non ilituma long albilu pusitami chetingni ponang ni pusike KACCM tuliram long hang pen ningjipon. Pulitum pan Hola British hot pene tum bana ke hokpon. Ho British hot pene tum. Da gel tum kache song pen bang bong tum pan. Il tum chite ni nang ne. Alang tuman cheki mo pen. Il tum chini nangi kurki mo da. Kurki mo chini ne kurang dele tum. Kosong si Karbi tum da il tum kapa prang po. Il tum Karbi khai tum ke. Ye me khang hola soda British hot. Il tum bana ke hokpon. Le Mickey Hill Stack puna ke hokpon mahet. Ile tum ini plangjong Elvin Taro na kahai da than lo Nili plangjong dak dhone soring kia kahai da than lo Ponplot City labe nili plangjong dak MP Omar Singh kiso kahai da than lo Jile tum phurki mo chini bag nang ji la pen ke hola so district ke hang la ke je dak chelang pet Karbi Anglong khai ke doan ami boronji tu itihak tu jani bola gibo যেটিতে কার্বি আংলঙৰ জিলা লাগে বুলি দাবী কৰিছে ইয়াত কাৰ্বি আংলঙৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীত ইয়াত থাকা যিবিলাকৰ স্থানীয় ইয়াত আছে আগৰ পৰা কাৰ্বি আংলঙত যেতিয়া আছে
Karbi Anglong district nang jipu ke hang ahut kaprek akha tu mai hin pen sitami nang kachirap dundu alang li tu mai hin pen halabang so ahut kaprek akha tum sitami penang anang kachirap dundu lasi district hang hia prang pen Karbi Anglong along ki do tumdu lasi pharu krisir kebra phoke praisia prang pen ladak ki do tuma phana bangke longle pata sitami pinangji sita bangso phi pen ke bang atuma phana bangke longle pata pi thek thei posi nilikai kita ningje verlo posi cm rong hang pen ningje ponthu ডাঙৰীয়া আছে প্ৰথম কাৰ্বি আংলং জিলা গঠন কৰা আগৰ পৰা তেখেতে আছে আৰু তেতিয়া কাৰ্বি আংলঙৰ জিলাত লাগে বুলি তেখেতে দাবী সেই টিমটো দাবী কৰি আহিছে ইয়াত কাৰ্বি আংলঙৰ বহাবাস কৰা কাৰ্বি আৰু বেলেগ বেলেগ জাতি জনগোষ্ঠীত আছে তেতিয়া কাৰ্বি আংলঙৰ তেতিয়া তেখেতক যেতিয়া বড়োলৈ কমিশ্যন আহিছে তেতিয়া গোপীনাথ বড়োলৈ কমিশ্যন আহিছে তেতিয়া আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত বহুতো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে আমাক সহায় কৰিছে সেই যিটো দাবী কৰি আহিছে সেই দাবী কৰা সময় তেখেতসকলৰ আমাৰ বহুত অৱদান আছে যেতিয়া আছে আমাৰ বড়োলৈ কমিশ্যন যেতিয়া আহিছে Karbi Anglong Autonomous State ki palong chi along abangki Karbi Anglong arlo ki do anak hai tum anta nang kachirap nang kachitu dun ke nang sot puta CM rong hang pen ningje pontu je district nang ipen room cengaran ni lai je Karbi tuma hawar je lai Karbi tuma long le ke da pula so bangke ningkan tharu kris kebra pokera isi pinian la sorni si pinya bangke tuma nang Dasi Karbi tum kaching room arni si tum punangi la News Report KATV News West Karbi Anglong Hamren Rong Supi along ki do Circuit House Conference Hall along ki damtang phai kunini phai krit trokarni West Karbi Anglong Digital News Forum atum chipatir pi ponsi National Press Day me sen pen talon pon Journalist atum tami Press Freedom kelong aphan pura Press Council of India tumpen kedamdang pharokresir kebra truck aningkan haikunia chekroni phaikri truckarni National Press Day paman pon lasopen ajok India det piaru preexam adi malong journalist atumpen aningkan wang sitami National Press Day talon bomwang bomdo Lason thak si WKDNF tum tami Hamren Circuit House Conference Hall along si talon dunlo lapen la solong DIPRO Hamren atum pen tami cherap chitu dunlo bangso jai megalong ada por phai kepen mai deng pon la so phi alui sarpo Central Committee lapen District Committee atum aphan karcho sai deng pon thu la so phi alui sarpo atum pen Karbi Anglong arlo digital along ke claim pherangki tum ko sonsi ke claim ke dam nangji lapen kachuri nangji malam the chethan chimum padu pon thu jai megalong alui sarpo aman pen Karbi richolong sing rohang KDNF General Secretary Nathan Rohang, Finance Secretary Ezekiel Timung, Spokesperson Chandra Singh Rongpi, DIPRO Representative Khonsing Teron, WKDNF General Secretary Gretson Timung, Vice President Bimol Be, WKDNF members kedo anlapen WKDNF branch atum chetong donsi, Jaimeg Mesen pen pachun pon. Welcome back. Second House Law, National Press Day, so patalon pon. Ini fancy chief guest so hang pono sila tak pini daso rangtung karangke bitung tumpen dak kasing wai pon lalu ba nilitai si karangke bitung tumpen dak han cimu so pini katalon pon ni ko si dak karangke tumbang ke lalu tekren pon ni lamang ke tumba hopet lam si sampai teklan pon ni hopet itu sokar asai aku tak sama ai chok si putak kita poni sekarang ini kita masih kipi asono kita dah training asono lalu kerja kita sama kita social committee kita sama itu presiden kantor kita tempo pada ini kita dia itu kontak masih asik kita Board Hall Pen Priyanka Balmiki KATV News
Moni datum ki juya dimalong jong si kang thir jiravete ki jui kelang ji aning hang abang havidet ji. Manja Forest Range ke parlo Silveta ki jui kelang dong hetalong amat WKCMIP atum pen amat si sang tiki purpon. Isi manghume mea son ke Silveta adung hetalong amat si sang tiki purpon. Kedam tangar nita penang atum pen purpon. Bonta ladak ki jui kelang adung hetamat mo ki jui kelang atum aphan kasik sak ke dokok ji mate lang chi hudek ji pojok. Permit ke enatum anta ki purington pon laptu. Bonta non manghumi me alam the ki Silvitalo ke sangti ki pur hukum pipon pe. Bonta non ke dak Silvitalo amasi sangti ki pura dilung thekpono. Lasi ko son ko nat pensi ki pura hukum ki pipon detma puta penang atum chathanpon. Lapen permit penajok dima puranta padam ilong. Jong si permit atum ta damilong pute mojur ki dingke moholder atum ta iri proof si permit ke en rep ji ang rings ason thekpon long. News report KATV News. Pinia birta bangkil ansikang tonlo dumit hakme kardom.